Abraham akoti thuthung poimo tak Israel le Arab ram sang te inkara in lai chin na pa ngai le in thian that na siam na poimo takania he thuthung hi September sang ni le som ni a siam ni in atira chuan UAE le Bahrain ten Israel le in rem na anziaka anuwa Morocco le Sudan ten anzom ve le a he thuthung manga anthil du le tumber chu kum tam tak chung Arab ram tam berte hian Israel hi ram anga pom lovin in lai chi na engma an nei lo thina he thuthung mang hian Israel nen in rem na thuthung siamin embassy te an in buna sumdon na le zin vei wana te himna konga thokho tura in rem na siam ani ber mai Abraham akot ti hi Juda te Christian te le Muslim te tha tu pakhat Abrahama mingchoya phu ania sa ko sang te inkara rem na le in u nauna entirna na man ani chuta abultum tu berchu United States President somli pangana Donald John Trump ahun lai khan he in rem ne hi siam ani a he in rem ne hi Middle East politics athil thleng lian takania Israel le achevel Arab ram te inkara in rem na thar le tho ho na thar aron thlen tu poimo tak ani me kani he thuthunga hian Israel le UAE Bahrain te hi atira tanga tel anni a Sudan hian he in rem ne hi aziak ve a ma se aram chunga buaina awangin thil tam tak ala thunun theiri lo thung abul tum tu US sarkar hi hriat puitu ania he thuthung Abraham akot siam ani ma a Israel ram hi ram anga lo pom to tu ram hi an om nuala kum sangkha zakwa somsari pakwa khan Egyptian an poma Jordan point sangkha zakwa somkwa pali khan an lo pom to bok he Abraham akot hian Palestine chungcha nga le Middle East politics a ngong thuk tak aneya Abraham akot hian Palestine hi tlema kalpel atum dewa he hian Palestine lamtan kong sang aneya UAE in rem na azia don khan Israelin West Bank mun then khat lak atum chu ti to phot aphu ta wangim Israel chuan athul ri pha he thuthung hian Arab ram dang tenen in rem na siam ma se Palestine le Israel in kara buaina dik tak ero voin thleng hian ala ching fel thei dalawani Palestinian Authority le Hamas te chuan he thuthung hi andu lo le a Arab ram ten Israel an pom main Palestine state san siam masak tur ti Arab Peace Initiative an lo nei to chu akala an ngaya kum sang ni le som ni pathum October ni som ni pathum atanga Gaza a indo na thleng hian Abraham akot hi afia le a Arab sarkar te chuan thuthung hi lachiat lo ma se mipuite lungoi lo na asana wangin in lai chi na thar siambel ero ahar sat pha ta leni he thuthung hian Middle East a thil ti thei sang te din hun athak danglam hlok ani ber maya Israel le Arab ram then khat UAE Bahrain ti hian Iran chu an ram tan hlaoma an ngai ve ya Abraham akot mang hian Iran laka inven himna konga an thok howa Israel le UAE ram te inkara sum don na hi anasa le a kum sang ni le som ni paruka phei chuan an in sum don ton na hi dollar billion thum chuang atling to a tourism te po an in tlo ton na sa le thina ni tin US roina hnuaya Israel le Arab ram Sunni Muslim sarkar te chu thok ho tura in rem khomim man lai in huat na ain tun lai economy le security an ngai poimo zok pha Saudi Arabia hi he thuthunga tel tura beiselian per ania ma se Gaza a indo na thlenga wangin Israel nen in rem na zia tur hi an chol san ri a Palestine state san siam ani masak lo chuan an zom lo tur thu an soi chiang to bok Arab ram sang te hian Israel hi ram anga pom lo na an lo nei to thina chu wang chuan he thuthung thlop lo tu rampo an tam hle an ni ho ma laya an dan lui kha an lavon tlat wang ani beram Palestine ram hian an thik na chan vo le ram din tumna an palzut sak ni inan ngaya
an thin lung a hliam awangin an thlop lo hle Israel mel malian ber an ti chin Iran po hian he thuthlung hi Islam khovel phassan na angin an ngaya Syria le Lebanon te po hian Israel ne na ram chung chang la in chu reng an ni awangin he in rem na hi an pom lo bur ani Qatar le Kuwait te po hian Palestine buaina felma chuan Israel ne na in rem na siam an tum lo le a Saudi Arabia po hian he in rem na hi an pom lo hul hual ni lo ma se Palestine ma ni puala ram two state solution an nei ma chuan he thuthlung zom hi an la nar ri thung Abraham Accord chung changa hian khovel ram dang te ngai dan po a in ang lo hle a ram tam tak chuan he in rem na hi Middle East a rem na le mason na thlen tu tur ani an rin tlat awangin an thlop hle a US pei chu he thuthlung lai pui berani a an mani ruam han le buat sai vek alo ni bok nen European Union hian Middle East a boruak muan a om theina turani phot chuan ti in an thlop tlat boka keini India ram lian tak po hian Arab ram le Israel ne na thok tlang thei reng an ni awangin he in rem na hian sum don na le ven him na konga nasa takin apui don ni in an ngai thung ma se UK le ram dang then khat chuan he in rem na hi tha an ti rualin Palestine ramin mani puala ram an nei theina tur a hlam chia ni in an ngaya chu thil chu atakin a thlen ma chuan rem na fam kim a om thei lowang ti ngai dan an neya dodal tat le dem tu te chuan he thuthlung hi bum na le phassan na ang hialin an ngaya Israel laka Muslim ram te chak na chu Palestine thlop tak kha ani China ram then khatin Israel an vathu rual pui tamai kha unaw phassan na le Palestine mi pui te phassan na a ngai tlak rampo an om nual bok atlang puin khothang ram West ho chuan rem na kong thar ani awangin tha an ti hle a Middle East le Muslim ram tam zok ero chuan Palestine har sat na ngai tha ani awangin an thlop lo ani ber mai he in rem na hi ram pani in kara ral thuam da that na ringot ani lova in sum don ton na ol sam zok siam te sum don na te le tho ho na konga ma lak thei na dan te a huam veka tin ram pani in kara ral thuam lama tho ho na te ram dang laka in ven ton tura in shil ton na te a huam tel vek boka sa khuana le nun phung in an na ngai poimo te nam sang sang te impo ton na le khual zin na kong hon te a huama ama ero chu he thuthlung hi alen rualin Middle East boina lai pui ber pakhat a huam lo hlau thung he thuthlung hian Palestine mi pui te ne na in rem na emo an mani puala ram siam sak chung chang a huam velova chu tak chu atu lo le do dal tu te ram dang te na an soi sel na lian ber ani bokani voin thleng hian an thuthlung bo chiat na ming thang a thleng em lova thuthlung po an la thia thek lo ma se kum sang ni som ni pathuma tanga sang ni som ni panga inkara Israel le Hamas in do na hian in rem na boruak ati chle a Arab khovel ti thin ur chuan he in rem na hi asop na sa hle a Bahrain chuan Gaza boruak wangin Israel an palai ambassador an ko ki ri a ma se sum don na lama ero engkim atluang thung UAE chuan West Bank bial lak bel zel Israelin atumani chuan he thuthlung hi ti top thei ani thu asoya in rem na chu ala om reng rualin atak rama ero chuan Arab mi puitem Israel thil ti andem na satawangin sarkar rang tatan lan chua pui vek ero ahar sa le thung ani an in rem na thuthlung hi an lo bo chia ani po a shem na bi kemo a om shan lova he thuthlung hi ramzalen le mania ro in rel theite in kara rem na ani awangin thil dang zom lo na a omani chuan dan angin shem na siam ma su se atak rama chuan abo chetu chuan sum don na le thil thon chua ton na atop nga langa US le Israel hian thuthlung zom tu Arab ramte ral thuam le sipai chak na lama pui antiama abo chetu chuan an pui na chu an chan thung dorani
he in rem na veng tu ber US ani awangin he thuthung thiat tu emo bo che tu chu US sarkar ne na anin lai chi na a chedona in rem na thu sia khan in mu thiam lo na emo buaina a omani chuan ram sang te chu rem na kong dap ton le in biak na manga chingfel masatura beise anni a khovel huap sarkar in rem na pa ngai angin ram pakhatin adu lawani chuan atak rama tho hauna ti top emo ming lakir mai kha ashem na lian ber chu ani mai chu wangin he thuthunga hian shem na sum choi tir angchi dan mu mal a om velova thuthung bo chetu chuan US le athu rual pui ramte laka du sap na le ham that na zong achan ngal vek mai dorani chutianga in rem na thuthung Israel le Arab ram then khattena an siam hi Muslim mi tam tak chuan mun sang khovela an thu lo na an lan tira Israel le Gaza in do na awang ringot po in Muslim mi te Israel chunga an lung oi lo na le Hamas te le Palestine thlop na nasatakin an lan tira chutiang kara chuan he Abraham akot po hi voin thlengin ala ngin chuang lo ani